imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Namuhla inkonzo yesabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi uSD Nduli weNazareth Baptist Church eBuhleni ethempelini lasemseni yenkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe. Abalalele lenkonzo ngalolu suku lwesabatha. Ngicela ke sedlule encwadini yesihlabelelo noma amahubo yekhulu neshumi nesishagalolunye. Ngizofunda ivesi lokuqala nevesi lesibili. Bese ngiya evesini lesine neleshumi. Ngigcine evesini leshumi nanye. Bayabusiswa abaqotho endleleni. Abahamba emthethweni kaJehova bayabusiswa bona abagcina izimemezelo zakhe abamfunayo ngenhliziyo yonke. Wena usiyalezile ukugcina kakhulu imiyalo yakho. Ngikufunile ngenhliziyo yonke yami. Izwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami ngingaze ngikone. Amen. uNkulunkulu eseqedile ukwenza umsebenzi wakhe, esehlukanisile isibhakabhaka nomkhathi, wahlukanisa amanzi, wadala umhlaba, wadala izinkanyezi, wadala ilanga, wadala inyanga, wadala imfula, wadala utshani, wadala izihlahla, wadala yonke imvelo. Esewenzile lo msebenzi wakhe owamthatha izinsuku ezisithupha. Wathi ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wayesehlala phansi esewubuka lo msebenzi wakhe. Wathi mayeyibheka lento wayibona iyinhle kakhulu. Wayesefikela umona wayo. Ngembucabange lobubuhle bomhlaba engakabikho umuntu. Ngicabanga izihlahla, ngicabanga utshani bakhona. Ngicabanga namanzi akhona ukuthi ayinjani. Lento yayinhle kakhulu.
uNkulunkulu wayeseba nomona wathi lento ayifanele ukuhlala yodwa. Akufanele ukuthi kungashiwo lutho ngalento. Wathi uNkulunkulu kufanele kube khona isidalwa esizoyibona lento enhle kangaka engiyenzile bese singibabaza singidumise. Sithi waze wamkhulu Jehova ngokwenza into enhle kangaka. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda ukudunyiswa, uyakuthanda ukukhonzwa. Usho njalo uShembe lapha kuvesi 1 womthandazo weSabatha ulayini wokugcina. Uthe ekuqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke mdumiseni odumisekayo. Ebesethi lapha esihlabeleleni samaNazaretha sika 234 athi wena ufanele ukubonga. Athi ngiyakubonga nami. Athe yami intanda iguqulwe ifane neyakho. Lokhu kuukuthi iyodwa into eyisifanele bayenziwe uNkulunkulu ukuthi adunyiswe ukuthi abongwe. Ingakho ke wabe sedala umuntu ozomdumisa ambonge ambabaze ngalomsebenzi ongaka sewenzile. Wabe sethi uNkulunkulu ke asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Okusho ukuthi umuntu wayezothi mayesenziwa ebese efuza yena uNkulunkulu abe nomfanekiso wakhe uNkulunkulu. uNkulunkulu ke uma esemdala umuntu wabe semnika yonke lemizwa umqondo nenhliziyo nothando inhliziyo ethandayo wamnika umqondo okwazi ukucabanga wamnika amehlo wamnika indlebe zokuzwa wamnika yonke imizwa ukuze lesi sidalwa lomuntu ayibone lento ukuthi inhle wamnika lemizwa yakhe uNkulunkulu. Ngempela ke wabe sedalwa umuntu Adam umuntu wokuqala wayeseba khona kuAdam. uNkulunkulu wamthanda kakhulu Adam wamnika lonke uthando. uNkulunkulu wayesembeka ke kule ndawo enhle ayibiza ngokuthi insimi yaseYedeni. Yayinazo zonke inhlobo ngeinhlobo zezithelo. Kodwa ngoba uAdam wayakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu wabe seyibona ingozi yokuthi kungenzeka uAdam egcine seyicabanga ukuthi bayalingana noNkulunkulu. Agcine seyicabanga ukuthi bayafana, agcine seyicabanga ukuthi naye uNkulunkulu. Wayesethi uNkulunkulu kufanele ube khona umehluko wokuthi mina nginguJehova lo uyisidalwa sami ngisidalile. Wayesethi ke kuzoba nesithelo esodwa kulezi ithelo eziningi kangaka. Kuzoba khona esodwa okuzoba isithelo somehluko. Okuzoba isithelo sobukhulu bami isithelo sobuNkulunkulu bami esizohlukanisa uJehova nesidalwa. Wayesethi ke Adam uyozidla zonke lezi ithelo kodwa kunesithelo esisodwa okuyisithelo sami sobuNkulunkulu ongeke usithinte sona. Ungasidli sona. Lo myalo ke uAdam wawunikwa uNkulunkulu wawuthatha ufaka enhlizweni yakhe wawugcina wawulondoloza kahle ukuze ungamdukeli ungamlahlekeli lo myalo. Wayesehlala kuAdam lapha ephethe lo myalo kaNkulunkulu wazidla zonke izithelo kodwa wayengasithinti lesi ngoba uyaliwe ngaso kwathiwa isithelo lesi sobuNkulunkulu wayengasithinti ke lesithelo. Uma uNkulunkulu embuka uAdam ngenxa yothando wayenalo emthanda ngalo wathi mayembheka wathi lo muntu wami unesizungu lo muntu wami uhleli yedwa akaxoxe namuntu angiyithandi lento ngizomenzela umuntu ozomduduza ahlale naye axoxe naye ngizomenzela unkosikazi ngizomenzela umkakhe. Ngempela uNkulunkulu wayesemenzela uAdam wamenzela uEva. Uthi ke uNkulunkulu lo muntu ke Adam engudalele yena ozoba umduduzi wakho angizokumqamba mina igama ngifuna umqambe wena ngoba lo muntu ngifuna umthande ngifuna umqambe igama olithandayo
ozothi mawumbiza ngalo uthokoze naye athokoze. Ngampela ke kunjalo uma abantu bethandana bayibe namagama amnandi amahle ababizana ngawo. Abayibethi mabebizana ngawo bathokoze inhliziyo zabo ijabule kakhulu. No Adam ke kwabanjalo wayesemqamba uAdam umkakhe wathi uEva. Base behlala ke laba bantu bobabili bathandana kakhulu behleli la kulensimu yaseEden ngoba uAdam wayinikiwe inhliziyo ekwazi ukuthanda, inhliziyo enothando, enikwe imizwa yokubona yokuhlukanisa into enhle nento embi. Ekwazi ukuyibona ukuthi lento inhle ukuze akwazi ukubabaza lo Jehova athi umkhulu Jehova uyidalile into enhle. Wabe sembona ke nomkakhe ukuthi muhle kakhulu, wayeseyamthanda kakhulu. Uma uSathane babuka laba bantu behleli kahle la ensimini yaseEden bekhonza uNkulunkulu bemdumisa bembabaza bethi mkhulu kakhulu, wangayithanda lento uSathane. Wayesecabanga uSathane ukuthi lento uzoyenze njani ngoba kufanele iphele lento. Wabona ukuthi kodwa ngeke akwazi ukungena kuAdam athi akayiyeke lento, awuyeke lo myalo kaNkulunkulu ngoba umthetho kaNkulunkulu uhleli enhlizweni kaAdam. uNkulunkulu wayemnikile uAdam umyalo. Uzuthi ke uNkulunkulu Adam wena ke usuyofundisa nomkakho umthetho ukuthi ngithe kuphilwa kanjani kule ndawo. uSathane ke wayesecabanga ukuthi cha, into ekufanele yenzeke kufanele ngingene ngakunkosikazi wakhe uAdam ngoba uyamthanda kakhulu. Uma ngingena ngakuye lento engifuna ukuyenza iqhamuka nonkosikazi, kulula ukuthi uAdam ehlele ngezansi ayivume lento. Lo wayesethuma inyoka ukuthi ke ayingena ngakuEva, isono isifake ngakuEva. Uma uEva eke wasemukela lesi sono, kuyoba lula ukuthi asemukele noAdam ngoba uyamthanda umkakhe. Ngempela ke inyoka yaphumelela ungena ngakuEva. uEva wasidla lesi sithelo. Uma esedlile lesithelo uEva wayesesiphatha esesiphathela uAdam. Uma iqhamuka kaAdam uthi uAdam, hawu yini leno iphethe? Usithinteleni lesi sithelo ngoba uJehova wathi singasithinti. Usithinteleni lesithelo na? Uthi umkakhe, hayi mina wami khulileka, sengidlile mina nawe sidle, siyadliwa lesithelo, simnandi kakhulu, sizedlula zonke lezi ithele lapha ngobunandi. Wayesethama uAdam, inhliziyo yakhe yayisiyehlela ngezansi. Wathi mayesibheka lesithelo uAdam sesiphethe uEva, wasibona sesisihle kakhulu, singasafani noma besibona sisesihlahleni. Wasibona sesisihle kakhulu ngoba sesiphethwe umuntu amthandayo, umuntu okwazi ukuthinta inhliziyo yakhe. Wayesehlela ngezansi uAdam, wayesesemukela lesithelo sesihla. Kuye kube njalo nasekhaya uma abantu beganene. Uma indoda ibhilitile ilwa nento ethile engayifuni, kungasekho umuntu ocabanga ukuyithinta nokusondela kuyona, kuye khulunywe nomkayo kuthiwa ukhulume naye umncenge wena. Ngempela ke uyethi ma unkosikazi eseyincenga indoda ethi myeni wami cha ngiyabona nami udiniwe, nami futhi ngiyayibona lento ekudinile ukuthi imbi, kodwa yehlela ngezansi, xola myeni wami. Ngempela ke indoda ibonakala isiyehlele ngezansi ngoba sekukhuluma umuntu okwazi ukuthinta inhliziyo yakhe, umuntu onothando lwakhe, olwaziyo uthando lwakhe ukuthi hlalaphi. Sabe sesiyangena ke isono kuAdam noEva, sangena ngothando. Lolu uthando uAdam wayenalo, lo musa owayenawo wokuthanda umkakhe nomusa kumkakhe, engafuni ukuthi umkakhe aphatheke kabi, wabe sekudala ukuthi kungene isono. Wayeseyalahlwa kuAdam, walahlwa ngesono esingene ngothando.
Kunjalo bantwana bahle base-Afrika, uthando luyinto enhle kakhulu, umusa uyinto enhle kakhulu, ukulunga kuyinto enhle kakhulu. Uma kukhulunywa ngomuntu mhlawumbe engasekho emhlabeni, kuthiwa ubelungile kakhulu, ubenomusa kakhulu, ubenothando, ubebathanda abantu, ubengathanda ukubona umuntu ephatheke kabi. Uye uhalela ukuthi angathi ngabe lo muntu okukhulunywa ngaye imina, sengathi ngabe kushiwo kimina. Akekho umuntu ongathandi ukuthi makukhulunywa ngaye kushiwo lamazwi kuthi ubelunge kakhulu. Kunjalo nakuSamsoni isono sangena ngothando. Uma esewile uSamsoni wathandana nentombi yezitha, intombi eyindodakazi yezitha zabantwana bakwa-Israyeli. Bathi mabebona ukuthi uSamsoni unamandla, ubashaya abanqobe eyedwa amaFilisti. Ayesebona amaFilisti ukuthi ngoba uSamsoni usengenwe uthando lwendodakazi yabo uDelilah, ilona lolu thando kufanele lisetshenziswe ukuthi kutholakala ukuthi lamandla uwafihle yiphi, ikuphi imfihlo, umyalo kaNkulunkulu ufihle yiphi, lo odala ukuthi uNkulunkulu ahlale kuye amnike lamandla angaka. Isho njalo lencwadi engiyifundile ithi Jehova ungiyalile, usiyalile wena ukuthi ngaphezulu kwazo zonke izinto sigcine umyalo wakho. Ithi lencwadi uyabusiswa lowo muntu ohamba ngendlela kaJehova, lowo muntu ogcina umyalo kaJehova, owuthathayo umyalo kaJehova awugcine enhlizweni yakhe. Ithi Jehova ngiwuthathile umyalo wakho ngawufihla enhlizweni yami ukuze ngingoni. Ithi lencwadi ufuna umyalo kaJehova, uma usutholile ufake enhlizweni yakho, ufune ngenhliziyo yakho yonke. uSamson ke uma uDelilah esembuza ethi sithandwa sami ngitshele ufihle kuphi umyalo kaJehova, yini le eyenza ukuthi wena ube namandla unganqobiki, uJehova ufihle iphi kuwena umyalo wakhe? Waqale wayalena le uSamson wenqaba nomyalo kaNkulunkulu, engafuni ukumtshela uDelilah ngoba wayazi ukuthi le ntombi engithandana nayo iyisitha kimi. Wanqaba wamtshela okungeyikho. Uma uDelilah ebona ukuthi uSamson umtshela okungeyikho, uthi ke kusho ukuthi awungithandi, kusho ukuthi uthando lwakho aliphelele. Ngokukhuluma kanjalo wayeseyithinta inhliziyo kaSamson, yayisethamba ngoba wayemthanda kakhulu uDelilah. Wayesehlela ngezansi uSamson esethi sithandwa sami, umthetho kaJehova ngiwufihle ezinweleni zami, umthetho kaJehova ubekwe ezinweleni zami. Uthi ke uDelilah, hawu lezi inwele njengoba ngihlale ngikweluka ngikwenza amagoda, kanti ila kubekwe khona umthetho kaJehova na? Uthi ke yebo. Wabe semzuma ke esemeluka emthinta ikhanda. Uma uthinta ikhanda ke kuye kufike ubuthongo ngoba kumnandi ukuthintwa ekhanda. Wayesemphulula ikhanda esemeluka amagoda, wayeseyalala uSamson, wacamela uSamson emathangeni kaDelilah, walala wozela, wayeseyamgunda, wayisusa lezi inwele ekhanda lakhe. Wayese uJehova uyaqhela kuye, wawusuyabaleka umyalo kaJehova kuyena, zase zimnqoba izitha ngoba amandla akhe ayesephelile, ngoba kwase kusuke la kufihlwe khona umyalo kaJehova. Lunjalo uthando bantwana bahle base-Afrika. Abanye abantu bayalahlwa ngothando ngoba uma ugcotshiwe unesikhundla sokwelusa abantwana bakaNkulunkulu, umfundisi, umvangeli, umshumayeli, umkhokheli, umphathi, ugcotshela ukwelusa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ubakhuze mabenzo ngekho,
kodwa bakhona okuye kuthi makhulunywa ngabo kuthiwa hawu umfundisi wethu ulunge kakhulu, unomusa, unothando, akafuni ukuphatha kabi omunye umuntu, akafuni ukubona umuntu ephatheke kabi. Ebese kuthi noma umuntu ephula umthetho kaNkulunkulu ungamkhuzi, ngoba wena awufuni ukuphatha kabi omunye umuntu, awufuni ukubona umuntu ephatheke kabi, bese ungasho lutho. Ebese uyathula ukuze kuthiwe ulungile, ukuze kuthiwe unomusa, ukuze kuthiwe unothando, uyawathanda amakholwa, ungasho lutho. Lokhu kuthula kwakho, lokhu ukuthi wena ube nomusa noma umuntu ephula umthetho kaNkulunkulu ungasho lutho, uyolahlwa ngakho. Uzolahlwa uma ufika phambi kwaNkulunkulu, uzothi uNkulunkulu wena ngathi yelusa abantwana bami, ubakhuze bengawephula umthetho wami, bengayephula imiyalo yami. Wena wangabakhuza ngoba ufuna ukuba kuthiwe ulungile, ufuna ukuthi wena kuthiwe unomusa, uyabathanda abantu, wasungabakhuzi. Ngakho-ke awunangena lapha, awunangena kule ndawo yami eyingcwele, ngoba wena wona uyephula umyalo wami engawubeka kuwe ukuthi wobelusa labantu bakhuze, ubavime bengayephula imiyalo yami. Bantwana bahle base-Afrika, ayikho into enhle uma leyo nto ingahambisani nomthetho kaNkulunkulu, uma leyo nto ingahambisani nomyalo kaNkulunkulu. Wofuna umyalo kaNkulunkulu ukuthi ungaphi kwalento, noma ngabe yini, noma ungangabi inhle kanjani, noma ngabe iqhamuka nobani, kodwa uyibheke ukuthi umthetho, umyalo kaNkulunkulu ungaphi kwalento. Uma umyalo kaNkulunkulu uphambana nayo, noma ngabe inhle kanjani, kodwa ungayivumi. Sengiyabonga abantwana bahle base-Afrika, inkosi kuseni kuzwile. Amen.